BJP gathana Imphal khawung aina popular shorkar maramli yari khamachu khanghan lengasakhaira. Worshim apora saikoru Manipuri aida khala Shokvao demand kasa kadam nauping na agitation sahaira. Job guard lupa shijin khangwi kala PMAY G Mijang Kazang Penda Former District Shong Yarina Panglagina protest sahaira. Halelo Tangkhul Express Pvt Ringyaophi mahak Ningshen inapamidale. Paobing may saina nanangrumsa. BJP we akoga bing Manipuri khawung in a state shorkar kater semkhavai khangaran kada political angaretli khanghan lehaira. BJP National General Secretary Organization PL Sandosh Kala Bardi Jiwi Northeast Coordinator Sambit Badra Aya Imphali Unga. ID News na samkapang bawat hisyoda State BJP Unit we alungli political ninghai kathada leili khala thekhui khawai Sandosh di jiham kahaina. MLA Bingli Avava Kharjan Kasa Kala Ground Situation Report mi khawai Sandosh di jiham kahaina chi. BJP Kala Friendly MLA Bingli samkapang haupo kahaina. Kala ji Leadership Option 2027 Assembly Election mararang lakha interim political khangaran twi realignment rakapai maramli ngasanda khaleina da hanga. Political observer bingna kahang taràkha ungda khaleji ngalangda shorkar khawai maning salala party jiwi state unit legislatures bing kokha kasa magasa shorkar phung khawai kashap magasha BJP high command li thekhui khawai kasalapai. Former Chief Minister Biren Singh Witwinala Yari Alungdi Khanghan Ngaphat Ngaye Lengasakhaira. Northeast Life Flick Herjan Kasali Biren Nagahang Kajang Hili PJB MLA Magadat Rukna Sandosh Kala Badrali Sampangda Popular Shorkar Khawai Pokahaina. Kalaji Atum Jina Team Sada Governance Resume Sakhawai Ready Nada Hangahaina Chi. Adumna demand kasali khoka sadale gaji hangda kaboji yangsang midale da akoka bingna hanghaira gaji Biren na hanga. Kathana bing kung ji wuivang kala formal jishat kami malayranga. Worshimwe apora saikoru Manipuri aina khala Shokvao demand sada katam now bingna agitation sahaira. School kala college textbook Manipuri language li translate Shokvao boda G Indian Constitution to 8 scheduled li paisin sahaira. Boda khaleji Manipur Students Federation MSF Natanda Ibodon Sana Girls Higher Secondary School Imphal West we kadam now bina aya school bamli Human Jane Center protest sahaira. Manipuri language li khayashilu Manipur li khayashilu itumwi mayek katomlu itumwi majut ngaklu. Avaram du ina wardamrin samkapang itumwi mashunna da kadam nao bingjina placard li tuivao jithayam. Academic textbook Saikoro State Shorkar Manipuri ina khala chokmi khawai kadam nao bingjina timan saira. MSF General Secretary Sundar Kuman Nagahang Manipur we kadam nao bingna adui ara kate ina kabiga shok textbook li jihandale. Jina itumwi angayung ina ngadai thui ngasakta kadam gashili kahap ngasada da hang isanga. Itumui duihi itumui majut kala heritage na gaji hangda Manipuri hi 8 scheduled azingli majut mi gahaina. Itumui kadam nauping wuivang mi gadewi duina damra kala gaji khangahan sahaira. National Education Policy ADB 2020 nala avaram dui maningaka local atui ara ina jishut khamili kadoma khaji Manipurli mathada mashuranga gaji hangsanga. यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं? इसमें माइक्रोफाइबर है। माइक्रोफाइबर यानी जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत। हमारे सीमेंट में नहीं है। पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है। सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है। Job guard Watwe Luba Shijin Kangwi Kala PMAYG Kamili Mijang Gazang Penda Former District Lungtulian Village Li Yari Panglak in a protest sire.
Village Authority VA Chairman kala Secretary na Job Card Materials Fund Shijin Khangwile Hawa kala PMAYG Housing Scheme with beneficiaries kapangkhuihaira mijang sahawa da penda khlaina ayang ator bung shini shikhali Ringyaophi na mi shasha na kha chiwi Jan Rayli Shokta Accountability Demand Saira Yari wi lupa Khayam Gazali Makhamyang about the Rural Development Wuivang Welfare Programs Khuigagali Third Kasa Demand Saira Maram Wuivang Parbung STO na Ajahon Direct Rada Akatang Kazip Hota Local CSOs Kalam Village Authority Wiminganin Ping Vazanga Ka Jili Jam Khana Mukhirer Tua Financial Record Kala Beneficiary List Independent Review Shokvao CSOs na Propose kasali STO Jina Mamaya Tua da Hanga Kala Jina Ringyaophi wi maring kapha matai mai hawachi Village Authority Kathana Ping na Job Card Holder Ping with Materials Kala Fund Kadaili Shijin Hawa Kala Shimkur Thaisa La Khamashit Khanganai Pingli Kapangkhuihaira PMAYG Beneficiaries Kapangkhuihaira Mijang Sahawada Protesters Ping Jina Local Paume Pingli Hanga Later Clay VAG Ngalangda Dissolve Shokvao Kala the Manipur Village Authorities in Hill Areas Act 1956 Wazingli Election Kathar Shokvao Ringyaophi Jina Demand Saira Ukhrul Central School with Literary cum Cultural Meet 2025 aya Town Hall li Haupokhaira. Angran Angyeji School chiwi Principal Robert L. Medina Haupokmi. Kadam kashuwi kakhalat ji lyric mang maningla ngashan la thai phulungi kachina da Principal china kasat sanga. Kazat kakarpam kachida na wai majut na wai ngashan je na lingaso zat shonki kachina da Robert Medina hang sanga. Worship jina apong ngatai dali ngatai hang kahai jithaida katam now jishut me kala non teaching staff kachivana kachichawe cultural identity khale kala kashang kajam adzak apan phasak ngatai ngaroklala akhai na kha ngarai cha sera ithumui ngashan shiman hayakha katonga shiman ser hawada Robert L. Medina hanga Literary comes cultural meet aya in achi mayonda extempore speech duet choreography solo dance short storytelling quiz senior debate a cappella open acting play hibinghi nghandale Ukhrul Central School Talent Hunt Season 1 la rungmigidale Arihon kachigata WhatsApp message jiholaga phone hack kasa zata khle wuivang shorkar pau himili hi Ukhrul District wimi binglila shokkahaina hangda khle hi WhatsApp li APK file ina ragata kala ji download sahayaka phone ji hack sada phone li kazangjang amukathala hacker ping jina access le hawa jina da hack kasa shokkahai ping mashali the Tangkhul Express na kharjan kasala semkhavai Tangkhul Express TV we take a masui milila rasho kahaina makamashung nada take quick high signed ebigada Johora laga ji download kasami ju phone hack salaga miba ju contact li lupa khangjon povaya hacker jina miba ju phone li control sada awe WhatsApp contact li khangjon po khawale hacker na kasana da mathai to da contact pa jina khangjon mi kahaila leya
Jirada sada APK file ragada download masaba phalu signed APK da zada khle la mangali ngayau ka hai new registered PM Kisan Yojana da ragada higada hi download masalu ji katha file ji download sak hai tharan WhatsApp hack sada kajangkhat account holder jina control masalula hacker jina sakhangai sapai hawa rata kha download masala ngalang da delete saulu kala WhatsApp li khangjon po khara tharan mashali nghan wada confirm sakhulo shitsang da mami hailu gaji hi Tangkhul Express na yaruling Shokvao Chanpao khamina Manipuri national being matailak in Assam kala Tripura li kapam Meitei Pangal community we miping Manipur gazangli inner line permit ILP we in exam semkhavai pohaira Maram wuivang Manipuri Muslim Pangal Development Organization MMDO Assam with President Muhammad Abdul Nur Chaudhry Nathanda Manipur Governor Ajay Kumar Phalali Ayaraj Bhavan Imphali Samphangà MMDO we mi phangana Governor li Vasamphangda memorandum misanghaira State ka daily kabam Manipuri Muslim community na Manipur with historical cultural kala ancestral ties layada memorandum chili hangsanga Chitada sada community chili social kala ethnic lineage ngarai ka cha ina khuida ILB system maparla zat nga sakhwai poya Khongnai states li kabam Manipuri ping Manipurli kakasai bingli ILP requirement china practical kala emotional hardship saphang sakhawada hangsangan athumna kapoji Governor Ajay Kumar Phalana mathalak aina nganamida khangyi phaikar khuikhawai maramji yangsang mirakachi hanghaira Zimik show madi thangrung khami National Tribal Film Festival and Carnival aya City Convention Center Imphali haupokhaira Phani Chili State Chigo with tribal films magida kathum jithaira National Tribal Film Panichi Janjadia Gorav Versh Kamayon we Akaya Kasada Makok Miki Kachina. Kalaji India Likale Tribal Communities with Tribal Films Ngashan Creative Expression Katem Khamataiya Jithekhavai Lagadomikvai Kasana. Festival Ji Masowo Manipur with Chief Secretary Dr. Bunit Kumar Jolna Haupokmia. Khayawasada Additional Chief Secretary Anurag Bajpai T. Pame Commissioner Horticultural and Soil Conservation Hungyo Warshung Secretary Tourism and IPR Guru Ruben Mashangvu Aluna Kabuini Kabui Folk Artist Kala Sunzu Pajas Padimayum Secretary MSFTS Atumla Bazangaji Film Festival Jili features film Taruk documentaries Kani short film Trada Mati animation film Aka Chitairan Panijili National Cast Trada Trokada Unzangdale State Delegates Magada Shini Kala Tribal Film Forum La Association Pangawi Mipingla Unzangdale Zimik Shomati Tangwe Angranange Chili Master Classes Panel Discussion Gala Filmmaker La Cultural Expert Pili Janzam Kasa Adam Leira Dahanga National Tribal Film Festival Kupkasang Angranange Direct Trada Pangatang Tribal Freedom Fighter Bhagwant Birsa Munda we Perth Anniversary Kamayon Janjadia Gorav Versh Bagash Wadali Ngasunda Sagi Kachina Ladluida Ajawi khamataiya Paobing BJP Gathana Imphal khawung aina popular shorkar maramli yari khamacho khanghan lengasakhaira Worshim Apora Saikoru Manipuri Aida Kala Shokvao Demand Kasa Kadam Nauping Agitation Sahira Job Guard Luba Shijin Kangwi Kala PMAY G Mijang Kazang Penda Former District Shong Yarina Panglagina Protest Sahira Achawi Pao Healing Changhaira Pao Nada Clay Natum Sai Gorali Ringyaophi Kala Khamhai Zimik Shong Saserano